I kubleye pi wro ki prolog ki wasnyaw suk wow up ye ki kubor hau new channel ki kubor ki wakwa open snyaw chapi waklat uwi wei Mynsoo joor uwi ha I accident I wada jianin kasngi ha East Jaintia Hills District. Hawakam te hewan ini wajia te ton abi yegniga kubor hadu wakun kenang wayo tip iye wasakyat. Te chwa wo sedang ichiki kubor ladam poe mude piu subscribe your new channels nya bhai subscribe we ngat how to bell wa emhai tu khnang wa yo pten cho cho piu yo yigi kubor wa thame te ton sedang ichiki kubor ha iwi ni ijia wasnyau si iwada jia harata chera East Jaintia Hills District nin kasngi kasu tarik ubnai wach phau ar haja ar po ar hei wada Yap uwi wei Mynsoo joor uwi hadin wa no katrok chapo senrang kani katrok to kayong kidakhar wei hei por wano ko emdu arngut hi hapo kari uwaya wa handyman wei kini pen arngut to kidakhar ya uwaya ya kani katrok dakhlat no upen ha ite itawa jia kamte kat wa handyman wanda la Yap u tang wada Mynsoo joor u wei dang mu hapo isumar kam waman katte kani katrok to ko walai luti narata chera East Jaintia Hills yo lai cha Assam tang wakat wasi bha kapli menda poi ha iti itawa senrang wajrong kam wa arspa phut haro dathung ko chapo ki wachong chnong karata chera hadin wa yo ye ni wajia dayami we dayarap ki pulit yo sa ye imet yap yong uti udkhar uam timit napo kate kasenrang te du kini don hi khuble chipon